male mal kenyam we kaye yene dial kontilian karwane gwaseme randa manduni chan konyak lan ya nong roine gwaseme ko de kontika ngai ketin kon lat karodien rei doaran kon kon chalken ware bana jome bana jelin kel ka dobadan en to ngwana keje tin to gre doaran kon ware kenyam ngai kon to kortiketen kide ter tiketen ka ter kondine kam nore kana jang ka ter batch ka ta danen tin wokon ten kon shalken nore ki shoja shuchu kon nare ter titine ka jalere me kenya makanu defle ke kanu reida gor jana bab de metod beje no ngwase me mishalat radio maraya dungyu ande radio maraya fm mentere wecha ka juba so dia dong de riune ndong wande kan kuiske de kan ngajje oja tigala do no ne na ka western equatoria no sharami maladi chajanak ka sharam kel chaja mocha ka bot ka togre mo gwan mi mo shite ke dini tishe gakten ador chal ka maringi ka tambura county commissioner un michel Matthew Mabenge jajalar no sharan SSPDF kel chaja moy ka bot no lo sha moy ka bot shokade gwam mi shate ka korm chito ka shanga diok chenyo wala do na bane security force ka tergu can investigate na riga dana chito chikala no we do not have any information about the side of the criminals joran chikala ban ngai kono no tambura misala no sha de SSPDF cha mo ko botin bukon dil ngaje no kor mo te kam 19 continent door kam nas ke kam kuma spela yo kane kuma SSPDF so the reality ketin content kwa South Sudan kwa je set back adob dan de maldar ben keja so na me kel de yana link adob dan en chujo me ben keja adi kel chaja na ka charam kel chai mo ka bot kam de ni kormidit kam de ni ka tambura county ka western equatorial state la kon right isi ngano western equatorial state yambio dioja de ko ran jeg bango ajen gwadaran te kuma spela yo teten katen nas beteketen no so na mi to togre wisin bi mi chano ko ben gamandan en to ka kon shalan wore kan kono ka tin koken maniam na la gang karodien mi shirye ke tok na shirke manana to ko bure be ki doran kon wer ko nasr tam shekuri tetka kuma kirmi yadi so shika lela kon de kon la note tenono tenetin kon shunkel ke kir no kordan la to ka bure be ni shan ke ka mandeng we ka jigmir to tobo ke telana jaga jadir ka tada gan to ko je yes tele mi to recently ne chenge dan ku ko gorjano quick content kona baro di lat ka gwazata nyam la gorjano de kona awareness de kona to pendo chine de content dong lani ti dit ke ramɔ mudong tel dor ke tel mu gor ka nasr shi kan diaw ko nasr ne de content kan de content la jang kan de content shi chunkel kanware ne gwade dan chanwar ne ko yunen che kon pot ka nasr chanwo ka kem korvaji kem so de kon ngaje no ene kor mi to ke gor no banada utin ko dong de rande ji lewo mam pinya do so no mo che chong ko ngai kon sometime kor bla to ku yer ka ta dan lin kon eja ko en kum SSPDF mentre we can answer kan buri bi eno ka jo dan cheling lat ken no chicken kor kan gor kan chere gor no bine kor bine ter but god dan cha ke station ten agwan mi mo la gwan enten kon la hali so agwan me de pur ke den ade ke purtin ka bel ka jano jan gwadan te ten ma jakan jiwe ko be ke chuch mi ku mala tok ma dier ke tekna tie chi ke jen they should have left long time they can farm ra law ko they can dore they can pur they can take den ga nyomu kana continue but ka ko they are expanding territorial control alarke aki kep ken ko bi kan war bi kan ga joch jan ta dan te ten so by any mean ten war de go ren gang bana go dob dan de ren gang ja shana to kama shirka na me bana ko ka lerdo dien jo ban lingwas me bana racha ka kwi Dr. Riek Machar te gane te wante look at Dr. Machar de konti jeno
ngu miluke Dr. Machar a jang ka jamo ngu luka jamo ka politik no mandana tuok man bara ngai gwasame Dr. Machar former vice president ka South Sudan ka jen 2013 edan ngai konte diale konde shari lat gwade chaje witina Kiir mayardit no ka shukir no shu lana radi en choje lat gwaut ka cho wane ga choje kwa ngwa Dr. Machar no ka ngai konde ala no en woke Dr. riek Machar ka kwi siasa ka che chong ko rami mo mekan der kana la chaje de wo chirma ngai konde ala ba cha joje no de Kiir mayardit ka ta ko nyer kan Dr. Machar ke sorn kon kaling che Dr. Machar che jawoj no en Dr. Machar no che de me ko na ngach la ni ko la jang ne ne ko gwade dan lokan Dr. Machar che me ngai ko no din ka bur kan ko re dan che to 1991 kan bel Riek Machar ka je Riek Machar should apologize ke 2011 no ka pai badak ka do mi chagwi jeno Machar ale kan kan ko bi kan Dr. Machar bi kan kula jako be chuch ke bi kan kula el responsible no wa set up medan e chalet ke Dr. Machar a community dung jana medan. Okay, so right now gwada bana racha ka ta e chingwa ni chire lat ke je ki ta dan dong bech siang Dr. Machar ga je kenam Dr. Machar jena Nuer jen chalere long ka kwi South Sudan politic karun tungwan tichikon ga de long ko dong de kono kwena med bana ko karun tungwan long during liberation struggle chalet ko dong de na de kalwar anyok ka kor gwade dan mesha independent charge ke 2011 jen cha serve as a vice president and the president serve Kiir mayardit no Kiir mayardit jang ngai kona so te diale konde shalat en Dr. Machar o de South Sudan der woniam Dr. Machar jen a leader kan wore manis rewi ka South Sudan ko jen cha struggle along duno ko kore ka gwaze dan me shi relationship dien cha ben we jaka na wudi shalga me Kiir mayardit okay shuma char churo do watch ka kuma then me kor me to ga 2013 me kor di da na chi talk Riek Machar churo do mo opposition group mo kwala chola SPLA-IO no ka shu teke de me chu kor mo shu jater kan event chi ka to ki tendiala ko lat ko de content non kare ka political kano bi dor ba bi gate ke tare kam niken chira mangai kono no kor dana to kam Nuer kana jang ngai kono longo no Riek medit ko kam Nuer kana jang me kana kon to Kiir ka gwade dan ko be Dr. Machar be jawoj ter kor me det work no gwade bana kula te ngai kono ne before 2013 civil war there were disagreement over governance power sharing and corruption taye dane chingani lat kije me ku kan disagreement a lot ko kan chika gwach me gwai ka gwasa me taye dan e shi chete corruption me shi joj ka chi power sharing bo che chetel ki roje dan den are roi kije kwal ka kwagre which no ka pen ka now dong de ro de chunga la kwer ke dong te de gol de lat an gwada mo chu Dr. Machar jo Kiir mayardit chu je gwany an wo jen yen kuma ka dom shajen ke dom je ana mo kan Kiir mayardit kan je gorno be je leng pin no chere mangai kona ko Dr. Machar rami mo vol bol long ka manda la lade do gorno be je lat ne ka ta dan te ke je wala no Kiir no che weche je yar antama gor jen wande roda chung ka Kiir mayardit dob dan yara weke je o jen January shaga marginalize January shaga duan pin January community cha japal lo lerani jang agwa shaga dob dan gwe je so na me Kiir mayardit te jako to be Dr. Machar be jelok ka be jang bu bikin Dr. Machar bikena locals me ko to bi jang bu jogo no meladiana majega kendial akarena matkel den baji tuk bikene jojra jen kule teke jeng elder council ne so cool teke mat ke jen wote ke mat diene ken ko mi jeng mi ken lo ledi je ki dong deri ka dak adere ta dam teke ngamar ke deri dak
ki der mi jang mulat kana dere nen then be kana gorno ba ji wuch ba ji ba da kan that's what they always do. So ko Dr. Machar rami mala roja kala man jaga da lat kala mala nena so che gorro jen barach no ka Kiir che Kiir jogo no mtuoga she chong an point broda chung la kwer bekon campaign bekon alat so na mo kana goes well ke Kiir so che Kiir che ngolel che lok che Kiir mayardit che meng na kor ko dong de Dr. Machar da roda chung la kwer en chung bo dong rama chiu pa da pat ko en Kiir point kana kon kwanya lo bala kwer mi South Sudan bi roach e South Sudan dial do be dan lat ke michal ke do malka ki referendum kunarin la ger ke je ki bina chung la kumeja melat ke referendum ke jen 2011 edan no me bina khul chung la independent no so no mo ken Kiir kana janok to disagree men mo chu tuong ne ke jen gwazidan ne ke jen 2011 edan allo le shere mi bitok ka gwazidan but after that ka 2011 after independence mechik South Sudan che mal che guje ke charo do kun jega no cha kwa which che gute sovereignty ano kapai kan to kor baka jalap kor English so ena mo ke le mechi to che Kiir mayardit che guje no an mewa kom wajite ke waro de chung chan pa ko chala do tega corruption te yetu ogolong gwal ma yo batka la public funding kon won ka ba netin kon la lo la kana top international community ko wuje wujmu jidin pai ben top ko long mudit ka test lo ne to wan long ko wuje South Sudan ne di charge kan independent kan ejek ko kuje mo gor kan lo ko ba infrastructure ba kalat ba chare ba kalat ba wuj ba je biol but instead that was not the plan edan take Kiir plan o bene dialo kontin donc te ja kel ba ga den pin ke che bu gorno ken panken bukrwet yo Kiir me chon chu gorjeno be disagreement mo to kam da ken Dr. Machar ajen mi shone ko ke December 2013 ala ron kin dangro wal jok chu kor gwad mo chu to re wike juba no and kor mo karwade yo dak pin rewich ka chu ram chu goro ba chon kel kana dore a chu dwal mi chu je non kan dial Nuer manajang an gwadamo chu jang community kan dial chu ro realeka ko bikan Nuer bikan ka joirar chu jang chu rien mat ka chu kan Nuer kan dial chu kan ka joj ajan do bedan ci civil war yu to ga je ka chu Nuer an ka long ka dang madit an ore kor mo chini ri wan ti ga liu ajan ne cha ku le la no ne chop ke 400,000 people chi liu re wi ke South Sudan ke liu meredi ne chop ke 20,000 and de ka no re ki 250,000 ga do bedan ne chi ji wan ti kan kwen ke ja kor mo ne de cha target ka Nuer Kiir go Kiir before that kan 2011 kan ben nge je gwan go Kiir cha ru de cha je benok ko ramimo mu dong chi corruption che jala niam che gorno dong te mal de ben cha de no by the way chang te maleli ba so mishir kana mo Kiir gujeno if I continue like this with Dr. Machar tell other solution than no be remove ka power cha je remove ka force ka cha je removed ka power no and they remove ke voting ke election so che gujeno instead of belly of gwasame ka pa ben wi kwam when odi go and gwada mo country tenjen ke 2 years kongo ke independent but ke je che ruini ke 2005 ne gwada da ne pa Dr. John Garner ma bir file mi pa yede jen no gwada da ne che pendin kare net but after that me Kiir gujeno this thing will not go so well with me the only thing I can do is to start a conflict so michiro no mo shwe to shwe wono no be Dr. Machar be body gane ke be ka wo kan dial ke be ka ko bom lo yena ka before that che Dr. Machar che je wo kan dial kana all the cabinet jo gware cho kam waniga chu Dr. Machar chu nyur shingde the next move che Dr. Machar chu lel ko nga jeno bi election be ben chu gu jeno jen be advocate ka do dan dong de je no ko je ko de je kwan so no mo kan Kiir no ka were chu Kiir chu tung no be ne di kontila body gane nyen Dr. Machar be ka disam jenu korten chu kor yu to ajen tuge dane to civil war ka je kajen do be dan me civil war cha talk ke violent me cha talk chu Machar Dr. Machar chu te ka force de ki de ne ka chu te ka kuma da
mu kwala chola spele ay wontama angwa the mo chu generate ge dan chi tok chu all communities chu ga chu yar chu jang chu ka chu yar ka chu Nuer chu ka chu yar and when mo ke mindset dan te ga jang ka look den won bo ke Dr. Machar ko la kana larno ichireng Machar ja kor che ter ge 2000 sorry ke 1991 and nyira mo chu ko mere ben roda ka jang no ka chu kan gujano chi Dr. Machar ke 1991 no che nyin ka ke che te ne wan ti liu ka chi Nuer ba chi ga liu bona so mi shi kana me chi ko ling ne gwa se da no men bana kula ngai gwa se me it is important to know that mitte ga kon mi shit work ka which take a part in it wanted thing which more la chuje la jega and I think one like a shushere major talk she ga jang Carodian ka she ga Nuer Carodian di chuje ne ka 1991 che ne ding want to chuj but maybe kon ka 2013 ne re kon sha na ka cha yar ka cha ju ka Nuer alo ka Nuer din kontin cha yar long chu man tam ngwan Nuer to ngwan ka ngu ka refugee camp mitte ka jang de to tin kontin dong shi benefit ka kum kir mi yadit ban yang aje no ne kor la ne dia la ka yara disagreement ne chang kanedin kon la de ne la kan lia la kanano ka kuje mo jin mishi jen chir mayra rin chiyo kan ko ti ka mai ko mai de kuje le disam kaje ramo be guje no gor negda so tele chos rin de no be yan mai bo but that time in 2013 December 2013 to kor mo jo talk to kon ngaje go kon 15 ke 16 to ala do kor dana talk to kam ngane to kam nentin kon tela de ni Carodian but no more cha confusion charge create ne Nuer community ka do be dane she talk ano ba Nuer ba ka nekte ka gen information dane sha to no yen shwaro bara shwa gen e ke kum ne ku disagree but ka tian cho to go wa neng ne ko la Nuer e dor ken so magoro kondial awareness ne chang it matter a lot ano be ko da na aware me take a matwo ka karundi alati chi Dr. Machar ne ka gwade da na sha ma cha ta nge je shu lo chre which ka juba ko kwi do dan cha je pressure ga jeno jin normal normal mala to wana ka riek Machar kan je lok riek Machar che lo ka juba ke 2015 ke 2016 to anyo ko gori jeno ba je na ka ja to anyo mu jo ke jarar ba ke den mi choke kitu ku dang jok so jen ko kan ko la jang ka tijure ale kan obi ke riek Machar bi kan joj ka chikir mu yadi la no shine bilet kon Dr. Machar ko jang mat kendial jang by the way mat karin jo ram kel Carodian ate ga jo mashallah ne ka gwasan payo jang kel charwa chela do ne jo connected content to western world they can connected content jang tin ko ken ko bikete ka kuma spelayo chakaje ke 2014 abeke 15 ame cha Dr. Machar cha je pressure no jin ala pad me chorar ka jëm ko jen pad ngene kire jena kel jena spele cha jogu jina wo changrol mo dien cho mana ayuten chermente mata ajiteten alo ejen pad yen kel mone to ay chu pressure ko be pad be lele be jele ko no wal gor jango joj kana ka pad batele duomde kana joj ka je gor kana long ko bi jangbo chulo dot ka pad ken dia la wang dien Carodian ba chu drive jang elder council che mangai kon no diane ken kon larga de chira ton so na me che Dr. Machar che mo ke frustration ko be kuma da bajel baje form ko mo ko le ban form dor la be jamat ka dong ti ke loyally somewhere so on kuma cha form la yu den cha je gwej bo anete ko kien dor ko kien o kum no mo dung Nuer Carodian ko kwaje lo form na kana Nuer ke 2013 nama bo tactic mishare ala ken wo kuma spelayo tenen Nuer Carodian chang che kono len korwa jan tam right now be jigano kuma spelayo awang wan Nuer ten ashit kamen kuma kirma yadit wan jangten so mishit kana me she ter to wan che galele che gano kar dialati to ka wilchal ke kirma yadida ka jen 2015 to 16 to kormo to cho Dr. Machar cho anyo mu jo ke jarar nyogo jang re which ka juba cho tene de kokien ti she influence bo ko lar ken jang no e pa na mo e dung ne dial no so to ne dial kan yo mu ke yo ko karun dang de ko ne tina kortelem let ken lat ken corruption so na me ke le she country she le she nyogo mu lo jere kore an wale ka jo dan la lat ke ki tin lat Carodian ane to ngwana long re wi ke South Sudan chuina
shu Nuer shu jang ba bado ci jang ji kan ulele lo ku kan targene nga Dr. Machar ko jan e Nuer kan ola kana gonye no me ci to ke 2013 sorry me to 1991 e Dr. Machar to ko mon of course Dr. Machar che je ben admit no me ci ola ke 1991 jani ke dinye kan yin kan na no mu cha de guje jang an go na me e che je ka ke long sheng na man kan Nuer kan ga complain ke te je ko na shalat ka ke garang you ponde Dr. Machar should apologize she dwer she jalar jang no ka ken jang kan dwer kan mala Nuer ka tin kon let kan ka so na me she te ko kien che ga nyogo mun ho ka do be da ne ci Dr. Machar should apologize ke je no sheng na man che dwer she jalar ba dwer mu cha guje no he deserve not to say that ko me da ne time of struggle ko be not book let ko and during struggle I take disagreement to talk te ram do la gor baralin be dominate karadin che no no by dominate ko Dr. Machar jena gor ken no no jen e ba chenka ena ba ka yar ke ba ko jena ram mo shugwar ko jena wa de te top of the list but ke kuäärä jaje bu yor jok chire ngai kon bu bahre wi ke jubak ne ko gwaze da ne ke 2005 kana complain chen me da ne cha kom cha kam Kiir ko Kiir lain ke je ka gwar mo na ko roi ke South Sudan ka gwar de Dr. Machar de la number 1 but michit kana mo cha tede cha je be pel cha gu je no bunawe according to the list dung SPLIO ko ku kan rodi ne honna ka ku ka rodi respect according to list dan chikare alka jan do dan bunaro dien bot keja kano MDN bon me letken no de na de jal kel ba dor chero de change chai di arden chai bu nyok mun non keja chai mun non ko jang chap election chai dem la re ke South Sudan ki chi kan gor no de Dr. Machar da ro de chung so the only person they fear is riek Machar so jen malal kono no ngome nyir jang aja ka jan go no de South Sudan da ragwa ko de je to 1991 chewe tane tun wan ba cha ne before 1991 a point that would shall ke John Garangana katela ne ti kam plan akan kan jang jogo no ko apologize ke queen na ko kan nyanden kan jogo no jin ko apologize ke queen Dr. John Garangana mapir ja gwenje no na woni kan nyam so mi bel kana ke ba Dr. Machar ba je lok ke ba je nyere jang nyu de jeno de laro no queen wane ke gorge jeno ba South Sudan ba je lekam South Sudan cannot be built under discrimination ke under conflict one mo ne di altika ganes ne ko ne dong de wide kana kula bill ke de ka wide kana kula lat no so murai kon ko ba Sudan ba jelat gorjan ne di al ba ka yek involve Nuer Dinka Sholo Equator every part of tribe kon Sudan take more than 50 when ya ke de ko lar no 64 tribe re wika Sudan Canadiality they deserve to lead they deserve to be supported gonna kendial but Kiir mayardit jam shida mo cha elat ne de kontre rianga ka jang non kon ko be kon ben ga conclusion gwada me no South Sudan ba te kamal gore dur diare wi ka South Sudan che gore jang karodian ka che gon were karodian kon were ti kon lung na Kiir mayardit ko jane jang tam je kon chenga ka ko runa to ngwana ko culture jana gan culture Nuer kel ma lokon elong do badana la kan ngwala kan ga wialel ka jelo bikan Nuer bikan ga moy ke bongre no tele me kam ke netin konti la gwan Nuer chang chu gor position don ba ji tije no she struggle when and then nguchi ladoni you know all this thing beke anyang won bana ngai gwa semene jang no kan kuäärä long no bikan kwar you know kan Nuer no kanu bikana lad nat and this is ngai kondiala but te gan Nuer she no kanu bikana lad nat remete Dr. Machar go jen and go there la leader there to get decision making do ba dan de now nyam keje you know jene ko lo guje no boro de chung but jang a jene no she Nuer chero de buchung ko ngai ke je gwano mission wa jiro de chung bunwa de albu ko chung kel ke je keno dong mi cha nga je no dong chi jira mi chi corruption she la cha je bu go ne ti chitona ba ji pel so those are the things in content yar kana Dr. Machar ramkel mi dong de wede jala de ka but ke tin kon lat ke rudien no shi ke ti shi ka ben so gor ko no bana chung kel so in the future ba bana nga je no bana let kel jin jang a jin Nuer
binedi albu let kel ko ba South Sudan ba je biol ko tel won me de lat katenare kore katena kor but at this time to continent ma kun ram chung koram dan la rande so chung kon korandan bijang wo jo koradien amer mi cha ko in kwar cha jalat ram kel logo mo be chwa mi jegal ba ngaje no kenit kon jeg election a probability she mas no jira mo mi shoke election be pass now she mas it's not mas jen gwa to do mo ko she kuäärä mo ni she le she jeg ana mi she jeg cha gwa kama kene jeg ndan cha radin ja pass ke chi ne ga she ngwan and la gwa but she obi tikarundi altin la ne to ngwa la kana pass la kana let special mi jira mo let milet we dere yik janya la tok milet ne we la tok why not men gor ka shi o jene ngak da bene ne kwar men gor ka longo development atre which ana chanak no community al kam ka shunken mishi election de ben ku election ko alaw alat keje ko te radien bomte ka man sha radien modong dara we dara yalat keje meger all mindset down te karam mone ko ram mo me te pin te grela ne te shala da kwar mo be gujino an mo wa ngwad mo ta de na me de de lon kalana so on top of what you already build ba ram me be do no de be la wi de nyok ba la mo gwa be wech be lele be jenang niam so de kon te ka ngech ketin kon te lat karodian Dr. Machar menyer ka je jen shalingo nyer ga ko jen ramgor dara South Sudan dara jalat nyer ja ko jen chakore dan ter ke 1991 nyer ga ko jen boro de chung kabala ko to cha gor ka je ko gi ke jen o jen te ka ngu te ka lad medin mishalat jen menen an tam goro jen o baje block Kiir kwanya gat ke kwanya ne ko na je tie ga de ko she gor no be Dr. Machar be letere kumaka kajen mutere ite jenge je chuma na tama chaje lunge je mu wareng Machar mu waje luny and then reng Machar definitely bala president rai wika South Sudan unless they mitro the change katin kon lat korodian but murai kon kwiden tama ram biya kwar ka gwaden be Dr. Machar ajen joran gore nywa kel biya te mal babay